Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Mkhunjini wakho nozophila. Umhlaba wonke jikelele siyakwamukela siyakubingelela kuSiyaviva TV1 silawo olwandle olugubha amagagasi right now konakele kakhulu sikanye noDokotela uMhlongo nezingane zakhe nokho noma engaphelele konakele ngendlela eyisimanga uzokwenza imisebenzi yethongo ukucela nokunxusa ukuthi ngomhla ka6 kuMay ispecial sakhe sibe kuleli izinga afisa ukuthi sibe kulona abenzele futhi iqinisa abantu njengoba ethembisile uthi ke bonke abantu abayofika ngalelilanga bayothola uhlanga lwento ayilande namhlanje la nje obehamba nezangoma ingoma bayishayayo ke bathi khuphuka thongo lami bayeza bangoma bephuma olwandle nomuthi othile wokwakha lesi special asondele kuyena khona besacula kanje abantu sizwe ukuthi ile ngaka njomana Pholobo mkhulu uthi ulande into ozoyisebenzisa ngomhla ka6 yes Pholobo kuMay yes and lesi specially uthi sizobe sinamandla kakhulu ingakho uza namathwasa akho nezangoma zakho nizolanda lento la yilo izele la siyalela Pholobo sizolanda amandla angithi mhla ka6 kobe kusuku olukhulu kuMay wonke umuntu efike nenkinga ezahlukahlukene usindo ezahlukahlukene so asikwazi ke Pholobo kube konke esoyenza singazange sizocela kumnikazi wekhambi ngenxa ukuthi zonke izangoma mezingahanga emanzini Pholobo kufanele ukuthi awenza ngalutho njengamanje sizobika ispecial sangomhla ka6 ukuthi ngempela sibe impumelelo abantu bakazi ukusizakala ngoba kwazandla silapha ngaze abantu akusizona ezethu Pholobo nabo abanikazi bezandla la olwandle ithi ngoma khuphuka thongo lami bayeza bangoma bephuma olwandle baphetheni baphethe Pholobo idlozi straight kodwa lizohlanhla bezwa futhi ngamanye amazwi sizilile ukudla Pholobo sidlanga izinsuku zantathu senzela ukuthi masifika la sikwazi ukuthi kwenze lento siyenzeke Pholobo sizile abafazi sazila zonke izinto ngenxa ukuthi sizolanda lento efanele siyenze efanele siza abantu umhla ka6 Pholobo khonto iphethe esandleni nolwandle kuhlangana yonke imithi Pholobo esiyobe sisebenzisa ngasololanga iyobe iqontsiselwa ngalamadoda la Pholobo ngenxa ukuthi yonke into Pholobo phela inekubo ngamanye amazwi sizoreporta lesigroup sizireporta kuphi kubo kwinkosazana ngoba inkosazana ihlala la Pholobo namanye amazwi sizocela ukuthi yonke into esizobe siyenza noma ikhambe esizobe siphethe ngesandla ayibe ngakukuphila ngoba iyobe iqontsiselwe ngalesi sigroup noma ngalamadoda Pholobo ngabe nizodlala mase nifike lapha akegeke Pholobo kubalekile phela ngenxa ukuthi solanda into enhle into esebenzayo Pholobo ephilayo Ningizimu Africa worldwide lindelani unjomane lindelani umsebenzi omuhle bhalisani kusakhanya kubhaliswa kiphi inamba Mhlongo 0780 1171063 0780 1171063 impilo yaswela umsila ngoyalezela Pholobo sina sesiready silindile abantu ukuthi babhalize khona sobasebenza mhla ka6 ispecial sangempela lesinjomane uthi siyocela kwabadala uhamba nabangoma sizosibika Pholobo nabo bonke labesenza lami ngenxa ukuthi sinalenkolo ukuthi amadlozi ethi mayihlangene kukhona ngakhipha Pholobo right noma okusile noma okuphakeme kakhulu ngaphezulu kwazo zona zonke ispecial Pholobo esike zaba khona emhlabeni wonke jikelele Ningizimu Africa silandele sibheke olwandle asambe njomane Abagulayo nabahlupheki basondela sondele mkhunjini wakho Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela mkhunjini wakho nozophila Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla
Baba wamthwesa amandla Usiza abantu abagula nabahluphekile Wona wesondela Sondela emkhunjini kanowa khona uzophila Wamthwesa amandla Usiza abantu abagula nabahluphekile Nawe sondela emkhunjini kanowa khona Yebabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa Nawe sondela emkhunjini kanowa khona uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala